The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. What is this old alliance of which I've heard Krupa speak? Now, Well, every now and then, Athel Warren and Britonia Fines commonplace. doing what exactly? Gabon, Gabon, gaztiek, zer moduz zabiltzate? Bueno. Hemen, kamaria dabil sorue pare, ze ez dakit ze hostixa bain, desenfokau binda. Hostixek, a ver. Oino beto ez. Oino beto, bai, kaixo. Bueno, zelan, gaur astelena, lana hasi, astelen ikaragarria, egualdi ona, eguzkia, honen munda, paradisu emuteo. Bueno. Nor egongo da paradisu hontan, uste baten bat bagabilela, a ver, baten bat, a ver, Neo, uste otortiziar doiela? Hemen nago bai. Bai, piña colada eraten zaude, ezta? Hombre, justo. Bere txanda. Tope. Bueno, ez dakit, la tope amendita pil, baina uste hote... bai. Bizitza errealeko Sorpresa. deia ja bukatu da. Bai, hori da. Ba, Bueno. Bizitza errealeko gauzak lagabea die bukatuta, hemen gure saio berezi honetara ganoraz egoteko, 100% egoteko. Bai. Opera. Bai. Gaurko honetan, lasto jauzi egin da, ze emuten da Bilboko zati hortan, bera bizi da, Bilbo inguru hortan, bizidan lekuan, interneta jauzi egin dela, ero bere etxian bakarrik, baina jauzi egin da. Orduan, urrengoan eukiko deu, gogua zeukan, etortzeko, esan dozta, venga, bai, baina azkenien, Berandu hau, edo bestela, beste ikusentzuleren bat, a ber. Eta Mikelo ez dakit, el modo fantasma, ero bestela, akigu katu etorriko dala azken momentuan, horlate sorpresa sartuko da partidara, eta ja presgare gutxienez, a ver directamente soinua eta directamente sartzeko. Así que, bueno, gaurko honetan, directamente igual jokora joango gara, eta, a ver, eskaberna asuntua. Zaurrekoan, eskabern geita pasau ginuan, zeintzuk genden, Lato zu ez? Lato ez... Ez dakit, ziur, ez ni baki jolastu dutela pantalla hori, baina ez dakit estremean edo kampu. Aparte. Ez dakit ziur. Vale, bueno, Lato horas extras egiten du. Bai. Nire pertsonaia pasau da hor ate hortatik, sarri edo, baina ez. Skittergate. Bueno. A ber, gaurko honetan, jungo gaia jokora, eta ziko gaz, ni jokora jungo naiz, baina gauza prestako etxo. Supongo, gaurko honetan zein gobe bai, chat, Twitch, hortaik, ze hori, fiesta, Beste dimentsio bateko zeo sartu da. Fiesta? Invita bindotzue. Lato gareame, jaietan, etorri. Peratzen invitazuk, ez nago taldean. Ze talde? Hemen jokuan. Bai, ontxe, a ber. Sartu.
Join. Nik sartuko zut ala... Nik sartu nik, Bai, ez dakit zela enbio, Steametik edo... Ya está, nik sartu dut. Jokutik. Sartu dut, invitatu dut. Bai, uste Steametik onartu biotela. Bai. Okay, Inbiozu tabulador shift. bai. Eta hor aceptar. Aceptar. Unirse a partida, ez dakit. Aceptar. Unirse a partida. Ez? Bai. Vale, ingot... Unirse a partida. Twitcheku orduan jarri ingot, ez? Vale. Amendik aurrera Vale. agertu ingo da. Eta invita hori, bai, Invitatu dut zut ala ez? entzulen bat, ikusleren bat animatzen bada jolasten, ez? Hori be bai. Vale? Hemen txarratu da, jazta. Hementxe gaude, vale. Banoia, ni Bota be. daukau, oso, no? Bota. Super bota. Vale. Non dago Latman? Ah, hemen dago. Joder, Hola, baina eta espada. Eta espada hori. Bada, exekutore espata, baina ez dakit nun lortu duten kosmetiko espada karmesi. Ni daukan metralleta. Edo gorrin, ez karmesi euskeraz, puta idea, bez? Espada granatea. Darth Maul, nahi dui. Darth Maul. Igual geixegi ez, gero pertsonaia hola da lurtia gogorra eta espata igual gehiegi flipau egia da. Lumak Join, buluan. Kontrolau biotze pixkat volumena, zehaz. Bai, txapela be Vale, ya kofre baten lortu, neo. Ba, txapela kofre baten? Be bai, eman itxotzu olakoak ala. Bai, tokau jat beste bat Victorrentzat eta beste bat Kerilianentzat. Ostia, que pro Ez dakit, player, eta seguramente espata be horako baten, baina ez ditzan konturatu edo horako zez. Legendary man, chaval. Bueno. Uste... Venga, Emon. Vale, banoia, Necromancer. Venga. Vale, misión. Vale, Goya. Vale. Semisión Goya, la maldición de Dirch. DLC asiko achik. La aparición es antiguas. Así que recluta. Jolastu. Aurrera. Topera. Tiri. Aceptar. No da, un sueño es para siempre. No, no la beste, no es un sueño. Ya ez noiz gogoratzen, urteko hat partida hasian. Digimon, es que ni Digimon es de South. La gente para lo que Digimon trabaja. encantó, Ah, todo por un sueño. No, todo por un... Oteko kantua da hori, ez? Ah. Eta ni se Sandor, en vez de todo por un sueño... Doraemonen un sueño es kantua. para siempre. Un sueño es para siempre, hori nungoa. Hori nungoa za. Un sueño es para siempre. Ai. Ostras, nik hemen pantalla azpixan daukat, como enchufe bat eta Twitch jartzen dozta. Bai, hori da Twitchetik konektauta garelako. Orduan urtengo dia gure trampak. Orduan, baten bapalden badago, txatian, urtengo dia opzio batzuk eta almohadilla A eta almohadilla B. Ero C, ero D, ero berdin da. Eta mesedez guri lagundu, esputea. Ez, ganberradak, trolea eta olakoak. Dauko Gimli gurekin. Bardin Gorreskok. Bardin zait. Zer hemendik. Bai, hemen joko honetan bodak nahiko paper hona etxen da, Txarritxak Jo, amar fletxatatik bat, abezi. Txerritxak hilbarik, Txerritxak ez dauke kulpaik. Nahiko txerritxa dia honetan. Bani daukaten eskopetia ematen dau nahiko nadala. Buah. Naiz un crack, Hemen kontuz, Hau nahiko zaundixe dago, Ve al templo. Ve al templo. Ve al templo. Se da hori. Hostia, libera a los esclavos o lanzacacos.
lanzacaos, ba, seguramente hori lanzacaos... Buah, badator. Lanzacabos. Lanzacabos. Lanzaclavos. Matarrata. Matarratas. Matarratasa. Metralletas beste bat hor. Bardin honek hiltzen badugu berezi bat, ematen da amunizioa. Bendición de regeneración, Goitxik. Ala, nundi jungoa. Ikusten goruntz, ez da ikusten nun dagoen... Ameni... Goitxik. Goitxik. Neo. Seguramente. A ver, hemen eskaira batzutare. Eta ze gertatu da orduan, ez da inor jolastu, eta bat alazar, ez? Alazar itzen, no? Mano los Reyes. Hostia, reserva de Darkenfell. Hori zesan. Zeo da, bonusen bat edo, ardau bat hartu dut, ez dakit. Rescatado, no sé qué, jartzen zotzen. Galio. Bai, a ver, hemen bebe badago, zeo. Ahora soasi. Giltza badaukat, hemen giltza badago. Zu hartu giltzak eta hori. Buah, badatoz. Epa. Ez dakit giltza zetako izango da. Ez dakit ni pez, baina. Ze. Tiene Ate bat matarratas. Matarratas. Potoluan ere atzian zegoan tu. Uste, bai, pixkate separa hori nahi zuen gainer, ez? Ba, pixkate, ez dakit noa junza. Hemen kontuz. Matarratz, todo por un sueño. Gaiztueki. Kaostarrak. Segura hori. Nun dao. Matarratas. Hemen. Cebo humano egin dut. Cebo vivo. Bueno, a ver, maldició el de la rata, pero marca corne. Hostia, aquí. La marca de corne, seguramente etorriko die kaostarrak edo olako zeus, ez? Ba, ez dakit. Zuek, be, txata baldin baukazu euki, piztuta. Ondo etorriko da, eta. Claro, marka de corne... Mobiletik jartzen baduzu, Lortzen dugu marka... Los orc everywhere. Envio una da batera. Ostras, pérdida de sangre. Mierda. Joder, Bardin. Armadilla C, mesedes. Ia hilda nao. Ja, hartu dut. Bizitzi. Nondi sabiste? A ver, bueno, ya, Eman diot, ja. Hemen galduta. Palanka. Llavero de Clara. Hemen dago... Asesino. Ese dago. Llavero? Osa, nire giltza batzuk hartu ditut. Zabaldu dut. Ostra, asesinua. Rescatado. Izan da hori. Asesino, hildozu. Etorri ona, bidi hemen dago. Asesino. Toma, ya está. Gauta, zeuan. A ver, zein galtzen dauen, bizitzia. Kauen la reina. Ni. Hemen. Nik ez dauka sendatzeko. Realmente hemen jongo da, hemendik izango da, ez? Hemen beste botella bat hartu denik, Igual hori izango da tomoak moduan, igual. Igual. Gero... Eta hori dauka, ez? De bodega en bodega, tiro porque me bodega. Arte saqueado. Kupela. Kupela, ez arduteia. Kupela. Txotx egingo dugu hemen, txotx. Nun dago? Txakolina. Ostia, potolua nun baitzen dago, Bai, baina ez dut ikusten, ez dakik goixan. Bate. Zurrumbiloan arrapatuta, no? Kauen dio, nere gana. Non dago? Nere gana, tortxurun bila. Non dago arerio latzgarri hori. Ez dakit, baina nere bila. Ez goiko pixuan dago, la. Seguru. Ergoazen matza zapaltzera. Matxa. Matxa. Kupela. Zagardoa.
Ah, Sagardo eta okela. Hemen bai. Guai, beka metralletas. Sekulako guda. Buah, Hemen dago potolua. Toma, tiro en la cabeza. tiro en la cabeza. Eta hori? Hori eskabern bat izan da, Izan da... Eskabern bat atzetik, Sortilegio bat. alergia daukat. Zaguei. Xaguei. Guazen templura lagunok. Eta bai, eta. Sekare maldizio batekin erola. Baten liburu kroniko bat hartu da. Ez, izango da... Maldizio bat. Jateko Metralletas. Aia joan da, ez? Ez, Non ez, dago metralletas. Hor dago, baina. Joder, Hala, ya está. superhéroe. You are the Salvador. best. Mi Salvador. A ber, amendik liburuik. Torrera, amen. Torreon, gure torre handitxo. Ui, Hemen ez da, ez behi. Zastrakartien. nik sartu Sekundarie. inez. A lo loco. Menudo lasko. Victor, za geixau apaisa ipini hemen mesa mata. Hola, No, amigos. klip bat, edo. Hermanos Encontrar el mapa. nuestros. Hemos tenido... Bai, bakarrik. Sototara. Soto. Sota, caballo, ta... Erregea. A ver, Iluminación fantástica de fosforik, hori be izango da, zeus. Hostia, ze da hori berdea. A ver. Sendatu indosku. Mapa hartu bida. coger. Zela hartu alda. Listo. Jartzen sotzun, baina eukibia zinuen zapalduta. Bai, miratu indot. Recoger. Oin kontuz badatu zela danak. Hostia. Aben. Oin Recoger. exterminazioa. Bardinik dauka hori, fulminación, ez dakit izango da nona o txarra. Guatxa. Iluminación fantástica. Pitzen du. Dana. Zera hori. A ber, fantastiko baldin bada dana ondo dago. Ja. Kago en sotx. Baina, bera fulminatzen da ben, o berak fulminatzen ditun bestia. Esaten, cuidado amerratador, jode, hemen espezialak daude. Gero badakizue espezialak markau aldiela eta batzuk Hala. ventaja dauko. Arrapa indot. Laguntza. Ez daukat bizitzat. Tomo posako. Tekin, Kekin? hori, etxai Nola, espezialak markau aldea, Ber, eta kekin. bentsat Victorrek, Kekin. teklaki. Te. Uste dut, hori berriz Bai. ikusi bihau, ze uste dut kekin esan da. Igual. No gauza da, tekin markau aldiela, baina etxai bereziak, eta pertsonei batzuk bentaja dauko. Victorrek uneko 20 min gehiago itzen dutza Baila. markautako etxaiei, baina izan Hori behar markabin behako oso. bai, zaitu biaga bereziak markatzen. Baina, vale. Ok. Hori, amerratadora, ez dakitzen, Gigantiak eta hori ez. Hau. Ze da, hau zeinek... Errezoa da erdibos horrek. Iepa. Bestiak igual askarregi. Raza inestable grave. Raza inestable. Himno repelente. Aurrekoan Stargatean agertu jaun justo azken bosa akelarreko arratoia en vez de hacker agertu zen hor arratoi bat akerra nadarrekin. Bai. Eske hor eskabenen lorean honek, ustot berak direla jarraitzaileak del
Jainkoa. A ver, semi espera, jainkoa. Adardun arratoiaren jainkoa. Ian berezi bat, ez? Hau Bai, da berezia, hau da berezia. Bai, oso ondo. Ala, Hala, junda. pikutara junda. Bai, behintzat hori, Victorrek behintzat dauka markautako etxaien orka 20 min gehiago etxetan. Bestiak ez dakit biraten behako. Pai, Josepo. Arrapa bindotzu? Ez. Hemen berezi asko dale urtetzen, ez? Ez dakit, baina por si acaso danak. Bai, Bueno, heavy metal, tu. Heavy metal. Heavy metal. Ara se dau. Sataniko, bai. Hemen kargatzeko, ostras, ja, por fin beseteta. Beteta, nagoni. Misio emate badigute, zer izango da. Legolas. Legolas el blanco. Ego eta tentelas, bai, beran lehen guzo, Hor daukazu besentzia. Oh. Heavy metal tokatzen da. Así que a ver nondik agertzen da. Ikuste izango dala hori ez, kaoseko garlari berezin bat. Bai, horri markao, Atzian zeu ze dao, Hemen goixean etxoin. Hane pozinuak. Joder. Oh, Kristos. hone, die. Ze tokau da, heavy metal. Liburu aurkitu dut. Heavy metal, venga. todo por un sueño. Etxera dela. Baten badator, Uste dut, ez dakit. Nan, goixan. Hostia, hau. No asalto egin dau. Gerlari asalto egin dau directamente potzura. You don't fear returning to the domain of the Asesinuak salto egin dau bera. Nun zaete? Una vez goia zela gaizki, ez? Ondo goia? Ba, No, beste asesinon bat edo. Asesi. Ostra, engendro monstruoso, o engendro No. ez dakize. Hor goixan. Engendro del caos. herri hona. Bala danak astauta hor. Bueno. Nere gana dator, nere gana. es Kauen, mila tio. Zizan dau. Metralleta. Buah, está lleno de flechas. Ikusi zenba flecha euskal. Ikusi, chaval, pincho moruno indeo, Pincho Joder. moruno. Pincho moruno, kontuz? Empaladoria, days as meat on a hook. Bara, bari, geratu naiz. Ja. Joder. Ni amalau gelditzak. Nei amalau gelditzak. Tipua Hau ja, flechas malaukat. beteta gero. It's this way. Txoin, Ana, goixan, ze. Toba. Bai, hemen bomba erabiltzeko leku ona, ez? Bai, danak zerena. Ja ez dauka balaik. Balazke zeuskasun arkuak inorraitzik itxezun. Bai, laro eta meretzi dauzkat. Eta botatzen ditut alo Legolas. Nintzaukazu arko magikon bat edola? Ez, Habilidadia. baina ez dakit zeba daukaten. Atzetik datoz mordua. potolua ez dut ikusten. Asko dalako. Nun sabiste, atzetik? Hemen. Socorro. Zua piztu dut otxe. Ez da no da gare hemen, ez? Ia, hemen aurrekoan zegoen liburu bat, uste. Hala da no gora, hemen... Utsa bat. Utsa bank. Eso ya. Acción de velocidad. Zaudete, ni makarren nago betena. Nun? Nun sabiste? Danak egara andarean? Etorri? Sinilan dorrian, no? A ver, es que está en un día. Ah. Harrapatu egin da. Víctor... El tornado. Pues es que... Ah, ya está, ¿es?
Mendik ezin etxiko, ez da? Joder, No, noia ni bera. ba, Soy ni lagunduko eske txu. hementxe dago potoloa. Dago ez dut ikusten, markao algo zu. Venga, eskaber. Ni amendi nago, ti. Torri ona. Falta da, orain. Ono metralletas, tú. Buah, se me va a dar. Ya ha gastado hat bala gana. Dan hartu duzu. Epa, Dago aurra. recoger. Ez baina liburu dauka. Torri ona. Ni aldo zu laga, Torri ona. zu kartu. Torri bixok ona. Vale. Sartu ono, sartu subira. Sartu subira. Hola, hortik pasako dira. Metralletas ez da Eta ino, duna no? dago hor, kilometro batera. Bai. Sendatu, Zeine, hori nik hilin biotti. Nik ez da balaik. Ago, Ah, bat daukat. Bala bat daukat. Me queda la última bala. Fush. We never get you up this hill. I'm sorry, I don't know what you're talking about. hor daukazu suministro pixat. Nun? Hubert, Epa, empaladoria. Lagundu mesedez. Este. Suministro de Raticates. Igual ezin dozu hartu, ez dakit dago Ya está, justo hor hartu. azpixan. Ba, hemen hartu. Hori da, ona. Goazen lagunok. Amets betean. Tragoiaren bola bila batera. Uda mailu gare jogazta, ez? Geratzen, dago guda mailu, dago uste dut Warhammerreko hack bat edo dala euskeraz. Txoin kontu zor. Baina rol joko. Epa. Gemelos celcencianos entzu dira. Sin de toriakau. that's dead. Plague hunt up ahead, mayflies. Hubert, you keep killing like this and I'm gonna lose my bet. Ba, chaval, ze magia klase da hori. Don't you listen to her, Azungi. You know how she gaps. Ya, zombi, ya. Time to put the map to you. Hostia, Kutsa. Ah, Danak hilda. Kutxaban, Hain Legolas. azu duzu, no? We need a way past that. Hor eskinatik, hemendik. Baina hemen jendia dator, tia. Stand away! Venga, igo, na. Looks almost Raticate. doesn't it? Enjoy it while you can. Hostik, ez sorti baja bida, Buah. My quiver's dry. Ona. Opa, ekipo. Bai, ben saltzen dala... Ostra, hemen jendila gea. Vale, ni jungo naiz. Zabaltzen. It's obvious now. Vale, ya está. Zabalik. Perfecto. Horra, tia, zabalduta. We got the very best people of the night together and ever, tío. Orain badak egun ongo zuloa. Karga, hori. Noia, sendatu. Ba, ni eran, zuek... Vale. Ja da no gare, sendatu, Draft mayflies. Bai, ni ondo nago.
Sendatu dana, jarri tope. Daukat. Espera. Bueno, tope zarete, venga. Hau da gargolen buruak. Bai. Así que zabalduko dia tiak eta gargolak hartzen. Dano batera, ez? Banan, jungo ga. Vale, ez dakiz zein bidean, baina. Hori buruak bilau eta ipini lekoa. Vale, ointxe nora, lehengo. Ari pintzeko lehenko. Jarri bat. Lantzau inbiozu, eh? Esto. Baina. Vale, oin bestiak zoa. Ez dakit, kriptetak dirkizia. Amen, amen. Bestigo bia da. Amen, a ber. Dagon bide. Hau ez, hau indou. Hau indou zue. Hau itxita dago. Hau itxita dago. Kauen, dio. Nundik etorri dira. Hala, mendik. Bat zabaldu da. Epa. Boa, txabal. Ostra, kaostarrak dira. Nun dago burua? Ipinita. Igual hemen argi gorria Kontuz gigantu. beruntz, seguro hemen didala. Acechadorra puñalado. Hiltzaile bat agertu da, Bai, baina zuzare bakarrik, gu ez? Vale, bajumbian nahi zuen gana. Bai, ez ni bakarrik gelditzu hemen, eta neri atakau kosta. Bai, neri bakarrik nago hemen. Acechadoria, non... Esto zuen ikusi, ez? Ben, Hortxe. nire gainean. Non dago, bera, hemen. Non dago, Vale, stalkerra. amendik gombia da, burua. Non baitxen, no? Ostra, beste bat. Laguntza mesedez. Eskerrik asko, jajaja. Amendik betik. Bai, bueno, ya, es que, jo, hemen jendia dago. Ba, zu segi garbitzen, gare hemen, neotani dauko bi buru. Vale, ostra, gainera, gasrat edo ez dakiz ze, hostiz. Gazrat. Bai, bizitza sare pixka flojete, Bai, txeatuko nahiz. Mierda, atzeti datoz. Ala. Mala digestión. Ala, venga. Venga, jarri, neo. Dago. Jarrita. Bai. Laura ya, ez? Bai. Oñez. Hor dato. Dator. Rolbilios, ¿no? Bueno, flechas de markatu. Emon, flechas. Burua. Jauzi naiz. Hor, mantendu hor. Ala, nerekin dago. Osea, guazen da nobera, ez? Bera gana. Ya está, hildot. Dana dago. Venga, ies inbiaga. Ez apurtu Honek horrek. Ez apurtu, ies inbiauta. Ala, neo ba, lo loko. Baina kontau itxen da, hori ez da izango gero bonus bat ozioze. Usten dozu kontau itxen da bela? Nik apurtzen Zer dut. duen bakointz? Hor bihau baten bat, osea geixo da kizina joko dugu. A ber, horret. Benito, nik apurtzen dut. Monde. Ala, zeu zein dotzu, maldición de camaradería. Hiltzen Bai, sare, hau, neo, que zu jumitza ez da. gertu. Gertu egon biaga. Nun zarete. Venga, maldición. Berdin da, bota dalako uste. Bardin man... Dauka, Ja gastau da? Bota ez da berdin jako. venga, ya, yes, txiga. Hiltzen gare. Oh, bueno, ixa. Venga, barrura. Etxaiak. Venga. Ay, de regalo. Ya está, perfecto. Ondo. Oso equipo. Victoria. Oso ondo. Victoria. Las apariciones We are the antiguas, best. eta- Ruinas antiguas del inframundo.
Y niveles igo de... Profesión desbloqueada, sombra. Ba, ni honekin segidu biet. Ni Legolas flechaman. Regalos de Ranald. De plebeyo, mejora de cofre, mercader. Caja fuerte de mercader. A ver. Ostras, Reki, Su Joder. gracioso Guau. Ishadana. Ni nice pro player. De paseo, ¿eh? Aquí. Va, Y hasta bota que la irabazi oscupaten, Ya. No vale. It's no... Es que vota con nadie, men. Zain duen behar. Venga. Ondo. Vale. A ver se mando escue. Eso es el legendario. Txoin, bestiak inbiot. Tola. A ver. Desafíos eta hori inbiot. Egunerokuak. Bai, gogoratu, kau, ez dakit egunero sartuko zaten, baina hemen, dendan, bai, dago recompensas diarias, eta, karo, adibidez, 6. eta 7. egunean, emoten daut diela kofre oso onak. Arka del Emperador hori ona izan behar da. Nei beti bost txelin emate uste. Karo, beti lehengo eguna. Claro. A ver, Vale, euskat hiru normal. A ver, se tokatzen da. Urdina, eta arkua. Eta hau. Bat, a ver. Guau. Ba, ese be de xente. A ver. Hau, ese be... Ni segitzen ere bi espatekin. Hori da. Vale, perfecto. Arko urdina magiarekin. Hau da honena. Vale, hau biagoa da, no te dao. Vale, ni prest. Ni momentu bat, egozak ordenatzen da. Vale, sangre, tokatzen da sangre en la oscuridad. Así que... Tiriti. Dana amets bategatik. Dana amets bat da, bihar errealitatera bueltatuko garata. Seguak ez dira existatzen. Eso es. Gogoratu. Hori da. Gure taldeko lema. Xaguak ez dira existitzen. No puede ser. Es Victor imposible. aizkolari bihurtu zaigu. Bai. Victor aizkolari. Bueno, bai. Venga, go. Modo Twitch. Modo Twitch. Bestela kendu ingo turrengotara. Ongo zan ondo ikusleren bat edo gehitzen Bai. bada. No nearer to knowing what the Pact Sworn are up to, but at least you found a way inside. See if you can find any survivors. Suena épico, ¿qué dice? ¿Qué dice Miquelo? First and foremost, find out what those grubby buggers are up to. I don't like the feel of this one. No one goes to Drakenfels for innocent reasons. Well, except you lot. Venga, We've reached an outer bastion, it seems. entra al bastión exterior. Ufa. Watch your blows. Bad woman. Bastion exterior, no neon batea. Hori supongo gatza. Hausia da non dihun, goitxik, betik, eskerretik, eskumatik. Bai, nik uste hor kobazulotik, ez? Bestia salto cada... A ver, nora heltzen ga. Kobazulo. Hemen dejet bia dago. La grita del carcelero. La grita. Y hemen ez da barda biki. Así gai. Gemelos trincha... Cuartizadores. Ze hori. Gemelos txentxinkanos. Ero marca de... Horn. A ver, hemen marka biot... Bai, zure atzetik bat
tipo bat zuri joten eta... Atoste. Bat. Oma, baina ez dago ematen denboraik. Lagundu mesez. In a fair Eskerrik fight asko. assassin. Bizita erraletik deitzen diate momentutxo. Hasi gaia, bizitza errealea. Hemen, entre Twitch eta bizitza erreala, bizitza erdik entzauzku. And smelly. Bai, banago berriz hemen. Osea, gauza askar bat Beste dimentsio batetik espirituak deikan euskan. Aurre, lehen komentatzen neokin. Azte bukaera honetan ikusiet Flash, The Flash, pelikula. Filma. Flash filma, bai. Pelikula. Eta oso rekomendagarria nire uste da. Junleke pikutara Marveleko danak, ze DC nahiko lan hona itxen dago. Aunque gero esan kaka bat itxen darela, nire ustez, nahi xaudet uniberso hori, bestia baina. Bai, ez dakit, ba. Ez que... Hasi ziren hobeto batzuk, gero bestiak aurre hartu zotzen, gero bestiak rekupera... Ez da perdina, tio, nire ustez, Ustez... Nahiko ilunagoa da DCQa eta pixkat... Bai, beti esan. Besti sensibilidade, beste... Ez dakiz esan. Bueno, baina Aquamanen... Hostia, Aquaman oso ondo hau, Bai, baina hartu zebela humore toke hori tokea, Flashek badauka, The Flash badauka, Baina, The Flashen agertzen da. Ikusi da bela hori, komedia puntutxo hori biharrezkoa ondo ematen da bela, ez dakit. Ja Marvel oso asko joten da. Hemen Marvel eta hostia eta hemen gudamailuko munduan gara, hemen ezin gara Gudamailu? Hauen dio, Berriro hemen, pero... Hemen zehose dago. Ze pasatzen jakue honek, zein dago botatzen hori? Zein dago puxkarraki? Ez que hemen goitxik, oin betik, nundi zabizte, bat dagoan, zu zabintzor bakarrik... Super rata gigante de estas. Nun, baina zare zu bakarrik. Super. Jode, balagundu, porque... Nola alduza da... Ez que zu nola alduza araño. Aquaman buruz urbetan. Baina nola alduza ara? Jo, badaukat hemen rata infernal bat eta jauzin bien eiz amildegitik, osea que... Ez daukat panorama honik. A ber, dispara bingoet, baina... Ez dut ondik... Badoia, bota. Handi baja bida. Baina albuzue lagundu, agur amildegia. Suicidio menos. Ezin nahi suicidio. Otro. Bestea, joder. Vale, venga, guazen betik, tío. Baina hilda sare ez, lato? Ez, ustot... mendi baja bida. Baiten hartuko naizela... Mendik ez. Ez. Amendik. Bai, bota behan dago ez dakizela nondi jun. Bai, hor sare zu, etxo. Ahí está, ni nago esperando un rascate. Vale, bai, bagoia, Ba, kontuz, que horte ziar ibiliko da... Zein. Rata infernal. Bagoixan sare zu hor. Hemen ez da rata infernal. Por cada niño que mate conseguirás una maldición. Nuen nahi. Eta oin bestia. Ontxe noia, txoin. Eskarrik asko. Joder. Anoia, hartu biote hemen ekipo pixkat. Ya está. Legolas el grande. Handia. Ostras, sí. Haudok.
Eta boteretsua da, Atzetik akabia jako. Zeratzen nago burura utatzen, Baina burura ez, horror. Jauzia. Ez da. Hartu dute. Saiatu, a ber, daduak edo emon da. Hartu dut dado. Hartu dut. Bai. Vale, ba, ni, bueno, hemen gare irurok. Han behian ez. Igo gora. Está ahí gora a la vera, la semia. Ba, joder. Bestia salvaje del horror. Ze hostixe. Gora etorri. Ba, espetxera heldu biaga, baina, a ber, nola? Bai, baina gora. Ez daukat pala. Gora, beti. Bet. Gora eta gora, beti. Gora, beti xagu xarmantak. Beti hiltzen galdek eta Dana amets kulturan bategatik. moztuta. Gora, Gure beti. ametsa. Xasta. Hala. Guai. Zartateko. Todo por un sueño. Zasta. Errealitatea nahiko gogorra. Garerio bortitzak. Adirudi hau izango dala... Potolua. Buska Ya está. kautidos. Ya está, hildot. Busca... Hemen kaoseko garralari boteretsu bat. Bai, boteretsu bat hartu hildot nola, gure lagun olentzero. Xagu olentzero jauna hilindot. Haben del tesoro? Bai. Amen. Ikusi. Amen esku bat bakare da. Bai, ikusi dut hori txango zala Opción de fuerza. Amen, ese ves, han estakete. Ela! Amen, estaba ese. Y cauen dio. Zasta. Venga. Gure laguna beti daude jolazten. Prison Central, hemen nengo espetxeratu. Esperetxatuak, esan behan ebani. Esperetxatuak. I hemen barril badao explosibo. Sobrevive. A ver. Sobrevive explosibo. Txarra. Asunto txarra. Ez dauka balaik, tío. Egon gaitxezen batera. Lagunak beti xaku lagunak dauzku. I honek zedie, perezen lagunak. Uxak. Honek perezen lagunak. Ez dira zaguak existitzen. Vale. Zapiztiak dira. Rastok esan bezala. Ja, ez que lasto falta. Harritzen dan bere ezagutzarekin, Bere historia. Rima aberasteko. Olako anekdota falta, Bera, daunian beti kontatzen ezko. Amengo kartzela hau da. Ostia, aurrengoan behiratu bio. Bialdu sustan mapa, esan zeban ez da amengo fantasiko mapa bat agertzen zala Bilbo ero, ez da nundi junbigatxik? Ni erretzen nao, hemen, Perez alapa. Hor amerratadora. Ya está. Nundi junbiga baina. Kontuz, asesino bat. A ver, eskapa. A ver. Eskapa. Aida zue, guazen lagunok. Nik uste, zakitze gaitik eskeliara horrek. Pinta hona da.
Guazen. Guazen guztiok batera, xaguak akabatzera, era... Bai, hemen dira, Ui, ni beste aldetik jo naiz. Apa. Venga, ona iristen bazate zabalduko tate bat. Kontuz atzetik. Ja. Batu da. Ue, ogroite Bai, bat. hostia, a ver, ogro. Ogro gigante. Justo orain. Bueno, Bai, troll, errekon bada. o sea, Have a care. That's a chaos warrior. Eta nik ez daukat balaik. Eta beste gigante bat gainera, tu. goratu batez bezu, Victor, hori, osea, bereziak markatzen. Ya está. Zula hori, eguneko gehi. Nik ez Ya dakit está, daukate. hilda, la Gero ese. biratu, Es que ez daukat gero fletxa. biratu bio... Es que atzian ikusi izen bat partida bitxo da. daren, tu. Wow, zer da, hau. Igual ez itxen dugu, Ez dute zer ikusten. Ja, hilin bioste. Bizitza. Sendatu, Zida, sendatu. dado, jaso. Sendatu, Ya está, badatos, claro. tío, guazen. Sí. Ez dakit nondik bida. Palanka, Hau zabaldu bio, baina da... palanka, ya está. Tiene que comprar gara. Debemos estar present, Ya está, monja. Venga, askar, jora, venga. Goli, go. Buah, bizitza. Venga, Smell. Buah, dator loko, sorua, Da, gora. gero eta Gora? Torri ona. Es que... Bai, Ya baina está, blokea induzta guazen. bidea horrek handixak. Ultixa botaet. Oinez jauzi, Bestela la liamos parda. Buah, oina asesino crit. Assassinun bat. Assassin Creed bat. Ni hartuko dut. Lasai. Nik hartu. Zebo Guai. humano. Gure teknika honena. Zebu humano. Nundao bota, Amelie. Nundao Amelie. Epa. Ostras! Hostia, Baina hau ahí. zera, zenbat berezi, Es que... Reklutan gare, Rekluta gare, Bai. Zaitasuna. Buah, txabal. Bueno, bai limpiako, gero daduak premisorako nahi, Atzetik. Ez nabil osasunez oso... Ni bez, ni osasuna ez nahi osasuna. Nik uste komeni jakula, gero dado horrek, gero premisua eta... Ya está. Recoger. Venga, dado, recoger dado. Guazen. Oin bai aldi Hostia, azkarren, a ver... ez que ez da bukatzen. Oin buskak autu. Guai. Nik osasuna biot, Rescata. Rescate por un sueño. Jode, suministros médicos, eta ezin dugu guk trampa txatian guk idatzi. Bai. Idatzi. Zein nahi Ipini almohadilla E. A ver, Nik ez etxoin, daukat, Es que hiltzen nau. zabalik. Etxoin, Bai. Almohadilla, almohadilla. Bueno, estela tokatze jako nahi, a ver, Ya está. neri sendatu. o- Ya está. Jo, eskarrik asko. You've looked Suministro. Ministros de porcenta. Baina suministros erabilin leike bestiaki. Bai, bata bestia, baina, bueno, errezagoa itxe. Dago. Eskarrik asko, ja beste ilusio batekin, ja. Beste ilusio batekin. Ni jendia reskatatzen nago, bale? Zuek segi hor fomentatzen zuen aislazioa, ero.
Aislazio. Hori benetan existitzen da. Vale. Aislazioa. Aislazio. Hau da nere palabreja estremeño hortaiko bat. Extremadura euskera zera da. Ez dakit, benetan. Ez da ondo hitzik, Extremadura izango. Euskera zera. Ya está danak. Baina ondo egongo zan, Muturreko gogor. Muturreko. Ez? Extremo muturrekoa. Muturra. Muturreko. Ez, extremo. Ez dauka bizitzen. Kauen dio, ultis erabilu behar hortarako. Arte sakea. Zenba falta? Bat falta, Bai. Ostras, a ver, hasieran ez ginoan lagako, ez? Hemen ditxiarra, da. Hemen ate bat. Hemen dago. Venga, escapa por el puente de no sé qué, Amendik. Endo asko. Escapa. A ver si tocatzen da, noin. Sigue buscando bajo tierra y la Sigue hostia, buscando, bueno. Sigue buscando. Mándanos a casa ya. Segi gerien, zela izango zan? Segi gerien. Gure etxera jutia nahi do. Segi gerien. Ostras, Disneyeko pelikula euskeraz ikustia izango zan la hostias. Batzuk, gutxienez. Ez da izen bat egongo dien, baina. Hombre, abestixak eta... Guai! Askatu... Bueno, lan... Ondo itxia nahi badezu... Ja eskapau, ez daukat bizitzaik eta ebe. Ose, galdu inez. Ez daukat bizitzaik, Orduan jada bukaeria. Fragorrean galdu eta nago. Jauzein da. Hor dago beste petardo bat. Ez dauko bizitzaik, Eta gero bardinek niri jarraitzen dozta, bueno. Usteo finalian garela, A ver... Hendik gaza ikusten dut, hendik jarraitu. Ez dauko bizitzaik. Ez? Ezin gail. Ero inmortala naiz. Kaixo. Hola. Hemen ja dago gauza nekromantikoak, Nekromantikoa. Xagua paretati. Kamara del ritual, tu. Hemen itxointzen dotzuet, Baja, hau? Que nagoan posinuak eta hartz. Bueno... Es que esto nahi bajau ze bestela la liada. Ya da no garez. Asalto. Ostras, hau goratzen dut. Piskat. Sindo zabaldu? Bueno. La liada. On ja daukat bizitzia, bai. Rampa. Berezia. Behatzi fletxa bakarrik, Sin da cargao? Dale con el látigo. Sobrevive gainera, Jode, horror convulso urtetzen bajako, ja... Ikusian. Goixan. Ezin jako hil, horrean. Fuego y Furia, ez dakizen nahi duten. Fuego, Furia, ero... Horror, ripilinti. Gai, handixa, Hori... Twitcheko hori trampa horrek onena, gero bonus gehiago. Bai, onena, ero txarrena. A ver, voy. Mierda. Eta rata infernal, Bai, baina eske... Salbauta? No existen. Beneri arrapauz. A ver, saiatuko naiz laguntzen. Vale, bardinek soltatzen da bena, lagako... Kerilian entzatez.
Beha handi bat. Venga, badoia eta horriko neke. Buah, esma bitxo. Jode! Eta gaina hor goixan. Kauen. Jode, hau bai... Uda gorra, Ah. Hauen dio, eta hori? Eta bitxo nundik agertu ez? Ya está, handixa isa puntito da, animo. Ya está. Hasta. Vale, gero kontratu hori dado nahiko hartu dugula, horrek hobetuko esku kofria asko. Ez da iztaduak, baina bitxuak. dio, hori da. Hau ezin da hil, tipo hau. Ez dakit, ez que goikua tiroka mina itxen Ez, dota, ez. ez dota Ez, ez, itxen. ezin da hil. Uste, ez? Oka, dauka- bizitzarik. Super Raticate. Ode, beste ba... Markau, akordau, tekin. Zutatzen zaretela, tekin. Bai. Ara, ez daukat bidei. Bueno, ez daukat bidei, que ez daukat fletxa. Ode, y ahora que oin grupo de... Joder... Grupo de Hori Raticates. Twitchekua, ostras, ez dakit, Saltzen da gauzia pixkat, Oi, se haitxe da tone gana denpora osua. Ya está. Oin, escapa los muros. Ez. Hor Escapa. gaineko esan hilbia. Alde! Oh, rica. Tipitapa. Alde, hemen. Venga. Hemendik elkar behar dugu lehen bailean. Gaina oin dator beste horda bat. Ole, berserker, venga. Bueno. Ya está. Toma por saco. Buah, chaval, kostata. Uf. Y... Tope chavaleria gini. Gogorra izan da, bai. Bitxo, gogorra asko urten dira honetan, Eta gero hori, veterano jartzen buzu, eta urrengo zailtasuna ja asko okerra, bai. Eta ja, kataklismo edo hori, eske... Ez dakit, izan bia da... Horrena lan itxen da ben jendian dako. Joder, bost. Bost dado horrek hobetuko eskue bastante kofre nik uste. Ba esan beste. Caja fuerte de mercader. Gauzi da liburu ez dugula lort. Soldado. Raki, nosu... Hostia, Dana, itxa dana. Ni nivel, Susa nivel hogeta, Soy el puto. Mankua naiz. Esku motza naiz. Ni espaldi maneuan, bardin irabazingo zeban beste dana. Bardin Gorexon. Bardin zait. Hori. Berdin Gorena. Emun, volver a Fortaleza. Zeinek ez dutzen. Ez gail. Pertsonai baten dako izena ona izango zan Berdin zait. Berdin zait. Abaitu, misiones... Donde se cría se vuelve indetectable, inflige daño adicional y vuelve a pasar atrás. Esto no. Hemen erronka batzuk... Tienes nuevos objetos en el inventario. Misioiak. Azteko misioak. Berrotamar txeline. Egun da berrotamar tiro buruan lortu ditu. Este onda. Ostras, sí. Mata a una rata infernal disparándole en el controlador. Está ahí, se nahi zegoen esa roja. Vale. Ostras, sí. Botín nabarmena daukat. Berdea. Ni lortu dut gudamailu bat. Gudamailu bat. I ni legendaria nahi denik. Gauza urdinak. Berdea. Ba, ese, metralleta. Vale. Alabarda bat. Alabarda. Obeagoa dauzkat, baina... Vale. Espada doble. Berrota xe. Ez, ni honekin zeitzet.
Begiratu nire alabarra. Alabarda, daño contra Alabearrez. caos. Hau ez. Vale. Eta baita gudamailu bat. Hau. Lortu. Contra monstruos, hau. Baratija. Ondo queda. Velocidad de reaparición. Vale. ¿Se la soy este? Vale, misión. Goya, la guarida del hechicero, Bosa en contra, supongo. Bueno, está ahí Bosa, mañana. No hay ni rastro del propio Darchenfel. Así que horrekin. Jugar. Ha recogido un dado de botín. Requisapa ha recogido un dado de botín. Creando partida. Eta Katu, qué raro Katu esibiltzia mendiko. Ja, ordu hontan. Igual gaur lia dauki dau. Ume asko gaixori da bizte. Katu da gure erritmokoa. Katu man, todo por un sueño. I'm very fast. Non da olato. But promises victory. Pistestatu egin naiz. Despistatu. Ranchenfield, cosa que puede ser algo bueno o algo inevitable. Buah, chaval. Olako bat tokatzen baja, ber, hostia, Twitch ez jat, astu injat kentzia. Nuestro amigo Rechoncho, claro. Ikusi do una lehen go pantalla nori hilbiako goi. ¿Es? 99. Gargoyles. Hostia, entre osate Gargoyles telesaiaren benetako pertsonajea, bueno, ez da hetero, aktore nola da, ezurdun aktoren telesaia imia da. Live action, hori da. Ezurdun aktoren enbia da be, benetakoa. Eta jokua be, bai? Eta nik zein dut. Ez duen karreria, ala, zela... Ez que gu junga hortiziar investigatzen. Investigar, indau. Inventar, ya está, así gaia, sorpresakin. Ostras, sí. Kontuz goixan, ikusi que guapo. Vale, ya está. Cáliz hartu du. Cáliz de la muerte. Ala, ikusi, que guapo. Kuadruak. A ver. Hau ze da, Elisa katastrofiko bat. Apokaliptiko bat. Hola. Hostia, ahí. Jesucristo esurtuta ahí. A ver. Ez di izango gure jokuko pertsonaiak, Zola... Ostras, ba, ez nuen esango zetz. Ez? Hala? Ez? Hala? Ez dut uste ez. Txuloa dia, baina. Todos los héroes deben estar presentes. Ba, esto nahi. Ya está, saldu, venga. Lako bilurra, Acojono. ¡Hala! ¡Susto! Trampa. Erra. Bai, oina agertuko da, ogro hortaiko bat, eta hango itxan. Rey de la colina. Rey de la colina. Señe bota bien está, Ah. Ya está. Venga, bota, bicho geixo. Venga, hemen gareta. Rey de la colina. I don't know about you lot, but I'm going back upstairs. Hori sonatzen da oso gaizki. Oe. Gobernden. Nice work, Mayfly. Hor zeuan bide bat, ikusi duzu ez. A ber zeuan. Nuna da batera, jo. Han, kaliz bat, hartu dut beste kaliz bat.
Bai. Nun dago. Ya está. Hori jakinda zenbat daren eta ze... Dau zehose hori mapa berrikua. That's right. Metralletas. Expansiño berrikua. Y danak sakoen hor. Y atzetik datoz. Ja? Gixo? Gaztozan, horreki zeukana arku bat fletxa gabe. Kaliz bat. Kalizuan? So, Beste aldera juntzate ez, ez? constant Drakenfels is a mess. Ez da izen bak kalizuan modia. Speaking of him, bother you so. There are horrors enough in this world, without inventing more. The unmistakable aroma of Ratman artifice and flame as well. Hemen ez ebe. I handago como bide bat moduan. Handago bide bat moduan, Ez da inundi jungo. Hala, baina. Baina guazen bestela galdu ingoa. At least this is one. Hala, Dios de la sangre, Hemen Bladeeko tipua agertuko. Ni barrura noia. Oh, bai. Guga Blade, Blade. Horra, markatzen... Txaia... Fletxas beteko Pintxo moruno, Bilboko jaietan, pintxo moruno, Bilboko jaietan, pintxo moruno. Es que justo zeneukan fletxa, ni disparatzen eta fletxa bat. Kofre bat dago hor erdian. Ez jun? Trampa, te la ha jugado. Tipo hor da ondio? Ala hilin dozu? Azai, Buah, got zehorzo. horri dana nire gana. Eskusiko duzu ezer... Tu beti jumbiakosa. Han kaliz bat. Me suicido. Ba, todo por un cáliz. Jainkoaren kaliz berezia. Ariz motxoa. Txotxoplau satx. Ya no sé lo que tengo. Kontuz, hemen gare, zuekin. Gare, dano bat, Bendición regenerativa, bizitza igo biosku. Vale, ya está. Ojalá, ¿cuántos? Asesino. Asesino, muere. Bat gutxiago. Cáliz de fuego hartu dut, Ni Harry Potterren oso fan sutsua naiz ta. Gure lagun puskarrerua. Nire lagun puskarrerua. Podcast baten entzun dut, nahi da bela batek, nahi da gustoko jakola bideojoku bat Erastonen jaunan munduan, baina Harry Potter daramazula metralleta batek. Orduan ez dago grazia, ez? Bueno, ez dakit entzun tenían nahiko grazia. Jo, aurrekoan Mikelokin komentatzen olako joko bat, olaku da, Honena, Bermintideko... Hola, que guapo! Bermintideko jokoa modukua, baina tipo... hori, erastunen gizona... No? Ez dakit badare jokuak, ez dakit justo... Bai, baina zaharra dia, eta ez dia olakuak, bez? Nik ikusi beste kuadro bat. Mira, que guapo!
Ikusi hau. Qué chulo. Bai. A ver, eta hau? Hau lenguan antzeago da. Hala. Qué chulos. Muy chulos kuadroak, Gu kuadroak ikusten. Barril bat. Qué guapo. Dragoi bat. Kontuz atzetik. Empaladori. Manoia, liau inaiz kuadroak ikusten. Same cause. Yes, Indeed. of course. We are so alike. Ez honi zebo humanoen behajako ez dela, jode, oso eskurri dituz zaileak dira. Nun sabete. Esate bajao, Bombardier stock. Ez. Vale. Examenatzen. Zanetan etxaiak. Hartu dezue? Hemen zezuan, beste kali de fuego bat. Han dago kaliza. Hartu dut, post hartu ditugu, ja. Ez dakit zenbat... Ez da ditzen. Gero... Hori Jausten igual... dien untxi. Miratu, bilau aldo, gero, igualena. Vale, ya está. Ikuslearen batek baldin badak... Bueno, ya bajao inbiago, a ver, Bai, nik uste, eske geldi egoten baga... Bai, nik uste gero oleada eta gehiago datoz. Etxai gehiago, Venga, base. Hala, venga, Todo por un sueño. Kalitu bat. Hartu duzu? Ez que Sí. hemen xagu madarikatu bat ikusi de... Boda de sangre. Bodas de Juego de sangre. Tronos. La boda roja. La boda. Boda roja. Guazen. Nonde... Hemen ezin da urten, Handik. Hemen dago. Ez, hau ze. Ze dau. Teleport. Deja aquí el barril. Ni hartu dut. Hemen utzi behar dut. Buah, chaval. Pam. Electrocuter. Guazen. Atea. Guazen guztiok batera. Xaguak abatzera era. Move quickly, lumberfits, unless you want burning to ash. Venga, Guga... guga. Etxizera. Leku berdinera joan naiz. Warhammer, todo por un sueño. Sure this is different to La bodega del hechicero. Hau bodegi. Hartu. Liburua. Oh. Liburua hartu dugu, bai. Gure liburu maitea. Eta hemen kaliz bat. Zazpigarrena. Zazpigarren kaliza. Orain? Oin, juerga. Hainbeste poteo. Hainbeste kaliz de poteo. Ez, baina hemendik gora ez dago. Bai, hor eskailera dare. Hau da, laberintoko pelikula modu. Oi, furia, hau zeok, la rata gigante asesina Bai, baina nun agertu da. divertida, no? Hola! Iberro. Ez, bestia. Hau, carne y fuego hori. Rata infernal. Hauen Gainera dio. dago leku baten berak gotortuta. Zikatara bio. Dago, Ez itxeta. Ezin guria, Ya está, hilda. Bat gutxiago. Datuak hartu. Datuak hartu. Bai, hartu dut. Oinigo inbiada, berriz. more to kill. Aguanta, bagoia. I hear a storm, Sorcerer. Ja? Go. Inmortal. A Globadier
Mendik esate etorri. Potion. Cáliz A de ver, batera fuego guazen. infernal. Cáliz de fuego. Gero kalizak eta horre... Hemen giltza bat behar dugu. Ni nago giltza baten bila. No, me... De paso. Hostia, ni nago erio zaindu dala. Ostras. Ez konturatu. Ez dut aurkitu esebe. Hain kofre bat etxen. Liburu asken du, Ez, Ame- txendot soltao, eran lo que sea. Hor dao... Mendik, Recuperatzeko... hau, zabaldu behar dugu, hau. Anan. Ya está. Se zabaldu bihu? Over here, Mayflies. Hemen bat dago, zabaltzeko baina. Amen, Torri amendik. Ni nagon lekutik. Patrulla de ratas negras. Torri ona. Amendi bidia dago. Ez, giltza topau beako, Igual giltza da bakarrik... Ostras. Astarra bidea. Ona. Amen. Es que... Ostra, horror, Uah. horroroso. Horroroso. Venga, guazen flechas betetzera. Hartu hotza la hostia, Hostia, aquí. Ostra, ¡Janin, biotzu! Que me está comiendo la cabeza. Y neri es hartu, Hala. Bildurra ahí. Ostras. Hostia, ya está, Baina oso... Muy gore, Bai, ostras, detailea horre buruan hainka itxe. Hostia, aquí. Cauen. Joder, jendilak manifa. Kaliz. Beste bat aurkitu, sortzi goia, Gero behiratu indio, Googleen edo hola. Zeus esaten da. Envenenauta nago, tu, sendatu, Beiratu da berren envenenauta zaeten, Ni tope envenenauta nago. Austro lunar, pinta ona dauka, ona... Kuadro. Hemen barril bat dago. Austro. Nun. Vamos a ver. Hemen beste kadiriz bat. Vale, behatzi. I ondo goia, Osea, galdetu inbiajatu Googleen. Ez galdetu. Hobe da, ez jakin. Eta gu bilatzen jun. Vale, ok. Ze bestela esango zu amar gare eta soratu inbiaga bilatzen amarti. Ja, bai, baina ze bai pena da justo bederatzi hartu eta amarrekin, ez dakit, sari berezin bat, Socorro, ala, eta neri jo gainera, eta bestia ez. La hostia, zuekze. Ez ki pentsadot... Ze pentsau dozu. Streamingian, baina pentsadot, ezin demala aukera hori laga. Kauen dio, Tamen dijute ma. Kontur, Raticate. Ez, lasai, neri akao koste. Zuek hor, segi, jolasien. Gube lanian, gabiz, Zuek segi hor jolasien, hiltzen nahi zen bitxartien. Raticate. Inorrez dago jolasian, hau lana da. Lana da, bai, ojalá. Y kuadroak ya repetitibo, ya. Tipua ya kantzolzan eta ya danak. Liburua daukazue? Zeinek endu hau liburu? Ni, baina sendagaia hartzeko. Bai, ni sendagaia nahi dute. Hemen botolua akabo dozu. Epa, zein bota hori? Sendagaia nahi dute, etorri hona enano. Haben kofri. Sendagaia. Hartu dozu el liburua. Zeinek hartu da.
Zuk hartu duzu. Ez, botak. Ostrak, ez ona. Oso ondo, bardin. Bardin zai. Wish he'd guide mine, or better yet, send me a nice cool flagon of ale. Irraticate. Ja, men. Ya está hilda. Ja, bi. Hori oso ondo. Zaria. We are the best. Tiri. Hostia. Raticate. A ver, galdu ginez, pixkat, a ver, ondi da. Zuzegi investigatzen. Hemendik gane. Eskumara jun. Beste liburu bat. A ver, asasinoa. Beste liburu bat aurkitu dut. Ba... Hemen, laga indau beste bat, hartu hori. Hartu? Hori. Ja, bakarra dauko, Ez bidauzko. Liburutegian zer dago? Liburuak. Ardo Ez? txotxuria. Ardo txotxuria. Luminaire, bring it down. Han. Vale, kalizik ez dauze aurkitu, ez? Oda pixka kaos. Metralleta. Jode, baina zenbat? Nondi sabiste? Metralladora eta zen. Ez da, kari plata. Amendik, etorri ona. Segi hau. Zenbat goia, 10, 11. Segi neri. Maika. Jode, ba, ez da bemoten. 12 egongo die? Infinit. Beti bat gehiago. Segi neri. Guai. Bota horra. That sorcerer, warping the winds. Xagu trampa. Zein sartu. Epa, ze magia klase zuen hori. Eta hiltzen dugunak, Itxen dia bomba. espirituak eraso itxen dozkoa. Epa, Automatek sendatu doztan, ere? Guai, bai, kontuz bola horregin, Bai, bine itxen da. Ni sendatu inbian aizen. Zeneri droga bintozte. Arrows, where? Ezin da sendatu. Ezin nahi sendatu. Ez dauka bizitzai, claro, ez dauka sendatzeko. Dauka liburu. Ani liburu bat bai bakarri daukat. Bueno, da honian ingo intercambio. Cambio de estudiantes. Guau, qué tensión, qué tensión, tenemos, I need ammunition. Ez dauka munition. Gainera jendia gabiz amunizio bat. Jo. Pip. Munition a tope. Mani a tope, ez nili pat emandoste. Hostia, Hemen dago zendara. orgulloso le pertenece a la Asko oscuridad. gainera. Hostia, bizitzia. O sea que darela... On my head. Ez- Glory, looks like we found that. Mierda. It's a grenade. Hemen sendatzeko Nun. asko dago. Vale, Salt daukat fire balak. always hears voices, mad ones. Batidos, kasua. Nothing at all. Leave me be. Tomo. Hemen dago sendatzeko. Toma el tomo, Raki. Hartu dut. Bai, ba hori. Toma el tomo. Pagoia? Rest? Dana betauta? Hendik ez, izango da, ez? Neo metralletas? Bilurra, Hemendik ez? dako bilurra, Ja. hendik, Venga, guazen. Ni etxean oia, tio, ni... Txera. Eulien mundura. Hemen dator, Cinematika! Ostra!
El Eterno, alabad mi nombre y podéis sobrevivir. Qué buena opción. Jode, ba, kriston bilorra batezu, Ez da, ezin jako jo ondio, Ontxe, Apa, behian ala ganean. intxistero. Lehengo oleadak, berai ezin jako jo. Gainera... Ez, ba, badauka bizitza, Osa, Bai, dauka baina ez bizitza da barra, gizeosekin jobiako jako, ero. Kontuz botatzen dau bola bat, ontxe, bajau inda. Ona dato. Ja, badoia, poliki baina badoia, bizitza bera. A ver, Venga, flechas bete viaja, sobakilua. hostia, arerio latzgarria. In salto, Aruak, kontuz lurreko aruekin. Joe, tu, zema fletxa dauzka buruak. Zelain jatzu puerko espinor. Ba, super puerco speed. Cauen, dio, arrapa indosta. Salbau. Botatzen dotzu bola, eulizko bola bat. Bajau da ja, Not bad, Mayfly. I thought you Ostra, ba, ustot beste handi bat datorrela, Matalo con fuego. Nun dago. Gako indot. Han, erdira junda. Kontuz aruekin, aruak. Lurreko aruak vigilao, Ja, jodo, nahi notzan... kontuz enano. eraso bat. Oin erdixan, oin ez dago. Notzan eraso hon bat itxia. Oin garbiketa tokatzen. Kontuz botatzen daben bolakin. Nik kenduko ditut, zuek... Jazta, erdira junda. Kontuz aruak, kontuz aruak. Kaka. Tio, airian jodosta. Joten dago, baina... A full. Hilen biosta. Hilen biosta. Superman. Dator nere bila. Igual agro. Agro hilda, no? Venga, que ya a punto dago, venga. Ya está. Hil madarikatua. Hemen erdixan. Akaba. Oin huye. Oh, Han zulu egin da. Horra jauzi biakoa. Salto. Venga, por Voldemort. hemen daure bere daduak. Ja hartu deu. Por Voldemort. Venga. Go, go, Sigmarre go. bati. Guazen. Guazen lagunok. Ja. Eta liburua? Hilin dosta. Laga indot. Ez, nik hartu dut, zuk non daukazu. Ni daukat. Bi dauzka, Bat? Bat Ja, dauko. bestea. Victor bat eta Kerilian bat. Venga, tope, korrika. Bai, Mierda. Hemendik ez, da tipo laberinto bat, zabaltzen dare. Hemendik. Ondo zoiazte, nun zabizte? Nik, ze dauko, bonusen bat... Bai, zeu ze, Ez que superaz. superaskar goia, bai. A ver, amendi, pa. Oin? Isten juten da, Zabaldu itxi, tipo laberinto. Hemendik apurtu hau. Hori. Oh, nahi gabe. Ez nahi gabe, ez nik indet hori. Nondi zabizte? Bueno, Hemendik, no? Mendi bera. Kontuz. Horrez? Zulora. Zulora? Zaiet, Ez? Ez. Ez. Lagundu mesez.
Joder, Emote zeban. hemos Pinta sido ona zeukan, ez dakit. capturados. Pinta ona zeukan. Bueno, pinta ona. Bai, izan leikela, Izan du zulotatik. Lengo zuloa kerra basa. Nik inde lo que diga la rubia. Eta orduan, aritze, sabe, bai, amendik, gala, dana elurre. Baina ni azkena. Rubia Susa, bestia, ni Beltzarana eta Victor Russo ja. Vale, bago ya, Bardin, helduga. ba, Ilegorria. Ole, venga. Ostra, oso ondo taldea. Perfect. Zeona gaurko partida. La guarida de leche. Kalizak zeo ze ematen dozku, no sé. No? Txeixat. Lengo botilak bezabe. Tomos. Bai, ontxe mango dago, Ontxe. A ver. Bai, eta kaliza. Ez dira agertzen, Kalizak, ez dakit. Beste zeo zezeango. Caja fuerte de soldado. Ostia, nivela igo dugu, Hostia, paseo ze bakoitzak, Elites matados, tú, Neo. Joder. Muertes cuerpo. Muertes cuerpo a cuerpo. Muertes a distancia, ni triplica bindotzu lau. Ba, hombre, zure lanbidea da gehiago. Metralleta. Adis. Venga, zer eman diguten. Ikusteko, zuek begiratu talentos baldin maukazuen berrixak, Ez te begiratu ez. Nion jokan faltagat nivel bat, nivel laurden bat edola, eta lortu alkot bosgarren talento bat. Bosgarren talento? Eta. Talento Baina euskat, lau talento, 20garren nivelakin. Poliki. Ole. Ba, nada legendari, tío. Ni enanuakin jar neukan legendari. Legendari. Ostra, ni... Ole, arco largo. Legendari, arco largo daukati. Ba, baina munizion emeretzi ez, tío. Baina los golpes críticos restauran un 5% de la munición máxima. Puede activarse una vez por ataque. Buah. A lo loco con la metralleta. A ver. Baina da oso txarra, eunian, tu. Oso txarra jabon jo. Eta espatak daukat bat obiagoa. Contra Scavern, 8,5, eta velocidad de abajo. Arco veloz. Daño contra Scavern. Amuleto contra Caos y 7 contra Scavern. Baratija. Tiempo de espera. Velocidad de reaparición. Hori mantendu. Dana urdina, no da? Full blue. Oixe daukat dagak. Bidagekin noia baina. Vale. Bueno, ba, amelako deu? Bai, ja. Bai, ondo dago nik uste. Bai, indou hiru, eske, indou, ja... Zein indeu, a ver. Indeu la maldición de Drachfield. Orduan, urrengoan izango zen beste... Una aventura traicionera. Beste DLC bat. Eta gero izango zen Karat Azjaraz. Hori hiru pantalla dauzka. Bai? Eta bestiak, jendiak inbiako da. Amabiak laurden gutxi, ordu ona belatzeko. Bai. Eta gure ikusleok ez badabe gehiago eskatzen. Ez dut uste. Bueno. I, ba...
Hola garela, a lo tonto. Eta ona, gaur esan da, ez, saio nahiko dinamikoa, ez? Ez dakit zenbat induen, 3 misiño edo. 3 misiño, indou DLC Bai. oso bat. Hori, bata besten atzetik, pam. A ber, lortu doun Ondo. DLC darnak itxia. Eta ja pentsatzen pixkat a futuro, ze lortzen badeu DLC-ak bai, baina jendia etortzen bada DLC-ekin eta gurekin jolasteko, ba jolastuko DLC horre, baina bestela zein bieu de paseillo. Ustez, proposatzen da eta ber lortzen deun Left 4 Dead ero. Ez? Neo, zu jolastuta daukazu Left 4 Dead? Ez. Ba, Left 4 Dead zaharra da, baina uste dute dala estilo ontako jokua eta zombies egin da. Ez? Proposa egingo dut. Jarriko dut txatian eta, Whatsappian eta hacemos votación. Aunque Mikelok ez da jolastu SB honetan. Baitu, bakizu noiz jolastu dute Mikelekin, igande goizia. Jode, tío. Igande goizian. La hostia, Goiz, baina... Arratsaldean egon da, uste dut. Be bai. Es que, claro, es que... Oin dago atzaldez jolasten. Hoi lanien, jolasten, bai, jolasten. Dago atzaldez lanien. Así que, ez dut uste, eta mendik, datorren hastien, supongo, gabe segun dela, así que, ja urrengo tarako. Ez dela azte buruan berakin honetara jolastu genke, ero DLC-a tokatzen bada berrixa, ba hori. Baina lortzen deun Left 4 Dead ofertatxo hortaiko bat, eta ze gaina Left 4 Dead gaina dauka, gero beste gauza mordo bat. Nola da? Tipo zombies, baina tipo Hitlerren kontra eta hola bai dauka. Ostra. Bai. Bueno, behiratzen jungo ba. Ikusiko dugu, a ber. Vale? Ingo raida, baina ez da raida lehen gautxori zegoan. Ez da gautxori dago. A ver. Gautxo dago, ala ez dago, gautxo. A ver. Ez da dago. A ver. Men gautxori dago. Farming Simulation. Bialdu ingo jau. Vale. A ver. Bueno, ba, gaztiek. Gabon badano. Gabon eta Gabon. urren arte, a ber hau ze urtetzen da. Ze aspaldi ez dutela raid bat itxen inora. Así que, biratuko eta a ber hau zela doian. A ver, Indau ja raida. 60 segundu faltaban. Raida egiteko. Baina, a ver, ze agertzokea. Bueno, gaztiek. Berrota 8 segundu. Hainbeste segundu? Ditzeko, esto no puede ser. No problem. Bueno, ba... Iniciar raid, tío. Ez daukat. Ni pez, baina uste gu daukula pasian badago, Ez? Left 4 Dead bi, baina. Du begiratu. A ver, uste bai daula, A ver. Baina latoi hori... A ver, A ver, hartu, irtetzen da. ¡Ojo! ¡Ojo, Requi! ¡Gracias, Requi, tío! ¡Ese raidazo, campeón! Ese grande... Primer directo de hace ya... No sé ni cuánto tiempo llevaba sin hacer directo. Y 3 raidazos nos hemos comido hoy, gente. Muchísimas gracias, Requi, tío.
A ver, vamos a hacerle una promo. Ahí está, grasa, muchísimas Hola. gracias, tío. Ai, ai, ai. Ziatzea. Nivel epikon gare, mazmorran. Txulua da, ze mapa bea. Ese Reggie. Yo quiero ver qué me pasa la ITV de las 49. Está la ITV. Bueno, gentes. La puta ITV, desgraciado.